Okay, now. Nagmatagas na. Oh. Oh my God! Let's go! You got it! Day 2 in Cebu City, and today we're gonna go canyoneering, and this is how we're gonna get there. Guys! Uy, king-kring dito mo dapat kring. Mag-compare. May extra pilo. Kilala ko to, direo. Hindi makalingkod ang usa direo. Na, dili ko, ikaw na pa. Muli sakyan na mo ron. Gahuot. Dua ka oras. Stop, we're gonna go eat ice cream, I think. Sa US, buntag po, mag-ice cream. Oh, nanaog kay Gipang Kapoy. Oh. Oh, bingka, labigan bingka. Bingka. Ang bingka. Oh, sa may kaistorya nyo sa bingka. Labigan bingka. In the middle of nowhere, there's ice cream, there's ice candy, shops. It's so cool. In the mountains. We're in the mountains. Guwapo dito. Typical Yani, always looking for coffee. We're gonna go get coffee. Usa ka espresso, ako palihog te. Pila? Kape. Kape mo? There's an espresso machine. Grabe. Duwa na lang Sa US buntag ice cream. I mean, no. So we have another pit stop. We're gonna go have breakfast again. It's this small town somewhere outside in Cebu. It's a different city. And we're having breakfast. Hi guys! Dali lang, kalasi tayo. Vlogger ka ma? May gym dito. Tulo please. Pandesal. Masajas. Kanita. Ano yung Tanan siya palitan sa mga tsawo. Hindi ko afford. iPhone mo. Sana, photo lang mo sa ako. Picturean ko ni mo, sir. Video. Wala, ay video. Sa artista tani ron. Gusto may ngan sa inyong fans sa YouTube. Ako ngalan ra po, Yani Maputi. Oh, Yani Ma-cute. Makita din mo sa akong channel, go. Channel nga ba pa tayo? Oh. Follower namin mo. Oh, sige. Galit kayo mo ba? Taga-asa na siya. Ano siya? 40. Asa mo? Canada. Canada? Wala ka na yung Canada, sir. Alam mo, si sir ba? Wala pa na mo magkapang... Panaderia girl. Oh, sige. Isa niya ngalan? Ako, Joan. Joanne. Joan. Rufame and si Marian Rivera. Da. Ay, Rosemary na lang, wait, for short. Hindi lang si Salamat. Inyo na natin. Ayun na, okay na. Sure, oy. Oh, yan, Sige, thank you kayo, sir, ha? Salamat. Salamat, sige. Oh my God! I had so much fun. The whole shop, dog. There's so much fun. Nalingaw ko. We just arrived to the Canyoneering waterfall, Kawasan waterfall, and we're gonna do all the canyoneering stuff. We're gonna look for our tour guide, my mom's cousin family. If you guys are looking for a tour guide for the Kawasan Fall tour, contact him. Washaw. Isa ni Ma, kuan yan, So, ulit ko, ana, dito. Oo, ang
Duran. O first cousin. May cousin, ha? First cousin. Dili ka, yamin na ka. Kumala ay nabis na sila. Si Bem! Hello si Bibi. Hi, Bem! Hi, Bem! Basta, Bem? Hello! Hoy, ini! Ini, igsuon ni Auntie Jocelyn. Ah, okay. O, so inyo ni siyang angkol. Angkol. Angkol, sige. Nil ang ngalan niya. O, katong usa. Sisi ka ni usa. Gagaw! Gagaw. Dahil kani siya igsuon ni Nil. Oh, sige. So sila yung guide ninyo sa Okay. kuan. Yaw, apa ganito? Lo na plot. Okay, ready? Okay, game. Okay, gulit sa light pace. Okay, ready? Okay, ready? 1, 2, 3, go! Okay, inatara. Wherever this place is. Magical. Pwede mo another
Okay, sir. Okay. Okay, now. Nagmatagas na. Oh. Okay. Oh my God!